Hayo seri barzabani Marsalan Sultan Marsalan Hidayet tutsuğun kuz Cenab-ı Muhammed'e Şamha rahi yekin sunar avsafi peygamber karama baş sunan şama nuri huda gorvanas bo suy nuri huda almuk maktida Marsalan Sultan pratkınşı Marsalas pratkınşı Nebiyası Sultan Cenab-ı Muhammed'e Mustafa nuri huda hidayet tutsuğun Cenab-ı Muhammed'e Mustafa badvana şamha rahi yekin peşvai dini mubin पेशवा गो इमाम इमाम केमुक दीन मुबीन दीन इस्लामुक इमाम जनाब मोहम्मद केमो गोडनेस वन शमहा राही यकीन यकीन छु वाइतोन शमा हसा छ जनाब मोहम्मद युस यकीन इस बात युकोस बात युस यकीन दबन इन अल ईमान अफजल मिन अल इस्लाम इन ईमान अफजल मिन अल इस्लाम इस्लाम मस सारी को अफजल ईमान आसु Parveligar kun malum, peygamber Xuda Nabi malum, Amir al-Mu'min imam adı ve iman. Agar paddaban ve innal yekina afzala minal iman. Yususa yekin şu suç af iman asmaz. Afzal. İslam asmaz afzal iman asun. İman asmaz afzal yekin asun. Şu yeki ago zeye manun ve ago yekin asun. Demek demi yekin şu faytımın şamaşı Cenab-ı Muhammed'e Mustafa sallallahu aleyhi ve Muhammed Taspat naman malak barak falak adabu Devan secde kormal bu geles Cenab-ı Muhammed'e Mustafa sallallahu aleyhi ve Baban boyu Hazret dar salat Suazini salavat Suazini salavat Vacib kayre hak subhanı Vacib kayre hak subhanı Vacib kayre Hazret
Hazrat Dar salat sozin salat sozin salat vacib kayre hak subhane Kayre ada taspet doruda taspet doruda namaz na kabul şes sapnane namaz na Kâz ki şun zâda parani marsi yapır, yapır çan para, parma çeyman, mगर yapır çan yaman parna. Agar tu şöyle ıs mızrayo, asla ki maz mutofi. Yo sana kayre ada tasbet doruda, tasbet namaz na kabul sapna Hazratas dar salat sozun salavat vacib kayre hak subhan Parvardigaran kor vacib kya namaz andar salavat durud sozun Janabi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Allahumma salli ala Muhammad Yusuf kayre ada tasbir duruda namaz na kabul chas İmam Şafii bayan karan yüzünü maslakay Şafii yok imam çu suç bayan timan karan taban çok ehl beytin şanası muş bayan karan taban ya ahlul bayt Rasul hubbukum farzun minallahi fil Kur'an hubbukum farzun minallahi fil Kur'an kafakum min azim kadr annakum man lam yasallu aleykum la salata lah ehl beyt Rasul Hubbukum farzun minallahi fil Kur'an tuhul muhabbat asa al Kur'an asmaz vacib karni Kur'an'ın mon tuhul muhabbat çı kafakum min azim kadr annakum kafi şu tuhul şan asmaz kya man lam yasallu aleykum la salayta yusnasan namazımız durud soç tasbih yusuf tayper durud payter siz namaz şer mukammal asan Allahumma salli ala Muhammad Yusna kayre ada tasbir duruda tasbir namaz na kabul ças sabnane namaz na
मलाइक रट लिसान सर फसीबान सर दरआन सपने लाल जमाने दरआन सपने लाल जमाने दरआन सपने कलाम बूजुक जनाब मोहम्मद बूजित तुझी करत लिसान सर फसी बयान दरआन सपने लाल दपान तम गई कल यम जन बोलन वलिस वह तमो कर खामोशी इख्तियार तमो वोन अगर बोलन वोल जनाब मोहम्मद कुल जमा फजीलत तस उम्मत हंदिस जमातस बरनाय उम्मत हंदिस जमात बा जमात नमाज पंजगाने बा जमात नमाज पंजगाने बा जमात नमाज बरनाई उम्मत किस जमात बा जमात नमाज पंजगाने बा जमात नमाज फजीलत बयान करान दपान क्या फजीलत करो बयान अम खुद बड़ कस फजीलत पैगंबर अकरम जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परनो उम्मत क्या 5 वक्त परनाय उम्मत हंदिस जमातस नमाज पंजगाने अख मरतबा परो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वारमाय सोयन बे सफूफ उम्मती सफूफ बराबर सपनान बायमाम आकरा बराबर सपनान बराबर फरमाय सुई नबी सफूफ उम्मती फरमाय सुई नबी कसफूफ मलाइका दर आसमान
दबा तमीन नबी हसा फरमो आलमिक पैगंबर उम्मतस क्या सफ गंडियो सफूफ उम्मती हुकुम दितुन सफ गंडनु कसफूफ मलाइका दबा यम साथ जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओसना फर्शस पे सफ गंडनावा नमाज खतरा कसफूफ मलाइका दर आसमान अर्शस पे आसमानस पे इतै कन मलाइक सफ Napun napun karhun golab, napun napun karhun golab, şolun kya aftab. Darbağ risalet av son bir rahmet. Papan sabjo naş, tavhidu ka avgaş. Papan sabjo naş, tavhidu ka avgaş. Gat sahibi zulmet av son bir rahmet. Nur sabjo naras. Şuvay no baharas, lo vale darbar, av son nebi rahmet, barşale Muhammed, vale Muhammed, avaze bulan salvat. Allahümme salli ala Muhammed, vale Muhammed. Vainen avvatı tısanin avvatın hinna avvatı bulan salvat. Allahümme salli ala Muhammed ve Muhammed. Parvedigar करनी सोन em sud madah parun ye naat parun ko kabul Amin. ke barakat sanan gonhan karen guzra Amin. son yotun samun karen kabul Amin. Armani soy nebi ko sufur fi ummati ko sufur fi malaika darasma sawur rakat ba jamaat ba imam akraka sawur rakat बे जमात बा इमाम अकरकत बराबर सपना दबा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन दबा अगर 4 रकात परो इमाम सने वरे कुछ चीज़ अगर नमाज परो 4 रकात पत परो बा जमात परो अख रकात सो अख रकात यम 4 रकात छ बराबर पान यूता छ फजीलत कथ जमातस मज बा जमात अख रकात छ फुरादा 4 रकात बराबर अख मरतबा परो Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. करे का सद जहान वरियन इबादत तन खत अख रकात बुझो तन खत अख रकात करे का सद जहान वरियन खुदाई महबूब थावा खुदाई जहान वरियन इबादत तन खत अख रकात करे का सद जहान वरियन
करे का साथ जहान वरियन इबादत तन खुद आखिर का तन खुद रगात महबूब थावन खुदाई सज्जन वरियन इबादत खुद सह अख रकात परवदिगार तमिस सह अख रकात पसंद तमिस तम अक रकात सह खुश गसान कमे रकात यो जन जमातस मज अने बजा तकबीरतुल इहराम व इमाम अने बजा तकबीरतुल Çöz biyatlar az dünya takbiratul ihram bal imam çöz behtar az dünya ve ma fi yem dünya kota pret kuni zara zora kota afzal çöz takbir parun yüzün imamas bati parna yazan imamas bitkin bitkin as insan mamum se takbir çö yem kainat kota afzal bana akbar Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bas azadar iç azameti Cenab-ı Muhammed'e Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Atos में एम पतान पांच नमाजन हुंद मगर वाइन परो ये बे कोई न बेया ते में दा परो सहन तो त गस पत याद परवदिगार कनो दीन दुनिया हा बा आमीन अशकर नमाज पढ़नो तौफीक अता अशकर दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकनो तौफीक अता आमीन रजी रोजन हजरत फातिमा तो ज़हरा आमीन azameti Cenab-ı Muhammed'e Parvedigar'ın koru vacib yihun muhabbat. Yihunna Yusuf yemen per soz duru namaz tıçan kabul ki. Magar kit kani ranjna evi ki may ahli. Ayyamus ayyam Fatıma Zahra salamullahi aleyha. Ayyam maklu magar bu partemiyiz ki zor cümle. Caiz ki yemiş çamaj az var var. Dav emike barakat tefsiz kabar geçip. Amin. Magar बाद az Resul kus ihtiram Resul ki mana. Ya zara kaydım. Gay zaman yaktidar vazı Taspeş namazı asna Müslüman Fathat
su vakit toyçu olmahan niş buzmut. Gitkeyin aya hamlas Hazreti Zahra'sınız darvazı. Gitkeyin aya Medine Hazreti Zahra'sının darvazı. Gül cemaat darvazı. Tasbih namazı Musalman Boçat Yak para sohore matlı Salam kaydı salam kaydı Salladım muhabur salladım Bana su formatı bayri Salamı kere risalet muhabu Tütübe vayı Hayya hayya kani layı Azadaro adı darvazası layık kaydı Salam Oscar Hayya hayya kani Behicabu behicabu Hayya hayya kani vayı behicabu Kot karışırız Lay sada değişiriz Beyman Şu buzmut kirkenay az darvazı sperde. Yel Ali Murtaza az darvazı dakla yani darvazı. Darvazı Ali Murtaza yaşa darvazı mutsrava. Magar kahda bazı dray padişah bay niş barız. Vay boyne Padişah bayda adı darvazası. Vayne böyle zulmü küs asla da şıvanar. Yi cevap oy cevabına Hazreti Zahra nasıl söyleme
Mato di to azar Çukakar Aşsud ho saktı canı Aşsud Resul Muhtar Resul Çumilleri canı komu Meçtazı dokut yumut Ya ahdarız Meçtazı dokut yumut Bab mud Bab Belki dokası bir yadı çası vadanı Belki dokası bir Meçtazı dokut yumut Bab mud Mato gito azar Yitanu ar Çam zindagi gımıt zinan Bas azadarı yas Hazreti Zahra sallallahu aleyhi ve sellem Magar Ulma bayan karan aşuruk agaz şu deli Fatıma to Ayağını Fatıma şu aşuruk agaz Yani sağda Ali Mu'tazı Hazreti Zahra şu darvazı zuluk Dama aşuruhu Vatnuk markaz osyu hay Vatnuk pahlo oşuruhu ki hay Oşuru ki zulmaz go ati agaz Yuzali Fatıma Zahra su darvazı Magar vani karo ya yem sadu roz aşura İmam Hüseyin ustanha meydani karo Ya Hüseyin rahas zulman hada Hores Güzida Kam jor muras kam Maharaj Krishna Murk, Hazrat Abbas Murk, Muras kam
aynı sağladım abu şebi aynı sağladım abu yem sağladı şu bir peygamber Ali Akbar Muharrem İmam Hüseyin istemsadı kahvu aynı sattı İmam Hüseyin'iniz cıgre Ya Badr'ın davu insanımız Karbelası Gayib kababu Gayib Tanrı sattı İmam Hüseyin'iniz cıgre मगर कित करके आज्ञा की निरानी इमाम हुसैन सारी आजादारो भाई नामदार सारी गम खारस आज्ञा गस निरानी आज्ञा
Ay,
Vadan bana balay manında